Kaldong, dari nada bolak komji alo, presiden, bolak komji alo Abrams, napulo teba, pini itu nada PSIB alo isi jilpi pemede song tuan cirum per song fall nada tu, raso si nada pini presiden kipi alo, nada itu naso, dari pan, na ardu dano posi dari tara soalam ke, kali jadi deng hangwe, setabe deng jira kalau posi nada ardu dano posi, lalu teba dari tu Tadi sebenarnya alom ini tu di sobe dalo, jodoh itu peran presbi pilon apa itu mondol donsing terang apa itu peran alam pipono. Raso ora ba ini pam pun, made diri si pun ekor raso, pira pun ekor bangke, nada kari ki potado palam. Ini tu kacingki alam apa sih dari potado pada ko ala ho ba ho raso proof diri pana pitha pusi diri, raso apota kihan. Apa sih defana pulo lari cok cedano singlar sahu pude pana itu. Lari cok cedano singlar sahu lari klaim tap klaim plu la ciri de awat pensi klaim tap klaim plu mesra itu. La poki ma pusi defana itu. Lata irrigation along leke de poki da kali la pe bato ki da kali. Dake kalbelo along le akhi bina kosi de ke lese atong kacibidun. Letum le se atong cipi be letum le obe kibi to le se atong cipi be be gobat amunis da ase atong cipi dun haipo cipi dun po log asra lata irrigation alo le alo ke fast place ba ke election alo la ke renga rong be alam lu la ke choropi po le ta tim ka be alo ke ACC aphan sita kopi election si lata election rong lo lata ho lo apa ke kaju thoro apa ke kobare bihari aso ahe apa ke election puta kobare tera he apa ke rengi lo la to ko he lasi neri kaju ro apa ke ako lata ram mondir adung lo apa ke red 11 pidet puta neri kaju lo la ke kobare aparok so alo mesi angho be si kaju lo neri 11 lo alo ke ni thengo de ba puta kobare akachi eso kobara parok soro siri thego lo bate lagi kopi abustu kopi kama thape kopi ki theke kopi kere kopi lo lahai ho bake mate ditu kalbiro chari eso lata lo ditu obi kibiti lupi putara lapa thape lo ba la siri dikachu ri kanto ma gara pulu la tim kalbialo development lu chipuara te chok chelo la tom lata election ji pro te lo 10 tarik si 3 July 2026 ani si ratu election ji palam ji ratum kade je binalo posi election se pulo te ritum ke rata bolo ko jo reng alda ji so je lage la perete ji so hai lam the kade je lo pulo te ritum ke la ke pili jut ko ya la mabe la hai ritu ka phere ta ko anji ritu ba ta ther ko anji ritu ba ra bank ko nasi to se ko pe ratu se ra election ji ra komara model hen kim ham komara elomet bidet komara aja ko pe putak politics apa thu dari mondial ayam kimri bupe itu kimri bupe ke kobara alo le do pure kimlo lata mondiri kim lata irrigation lo le ta to kim adim lo ha bolo komji lo kalo mondir lage batai lo kalo mondir kim lage do pigro mondir kim nasi mondir kim lo kimri bupe batu athoro mata welcome bupe ke tum kimri bupe ke pota irrigation lo le no elomer ke kobara officer dam ham to kobara abu ni tambah tu kopi alam lo nak nada 6 area kobara aja ko gite ke isi turina rohang aja ko gite kari pe kobara hai ke kopi phalo lari pakrai ke je ditun ke daseng tangrak ditun ke raso pere bu alam to ditu pada apa pere ji bu kali datum election be kalo ditun ke welcome latun lo se election plan play bore election sudah lo lai direct kotha ako na 3 tarik itu lai hong ko hok ram ji thanda ko na 3 tarik se election se pulote ditum ke bu luso ka song u pile ditum obe kibi atum song atum nada kalbelo ara atum ko pile atum se pile pholo ko de tim kalbelo turira rohan se ada che nei direct daglam tadi diri dire pulo ke bijia lo ka song ma ke badra theklo hu lo ke kalbelo ara chot ke dilu india akan pi almost theklo hu lo ke la sina so lam ji batha pesi na so lam ji batha pesi turira rohang da cima ta besera election pe kana pu la perada lokeli e mafar se sotak pen kachule pon alam thekera pulo lada ka bangke kobale re phari tu pasera la kra sera ji alam abe akola kra sera ji a ko picho pore tu sabe da bangke politics khela dam lale ahap alam kuda
Nasi de tungke pudak lo ke. Bija lo kaci so ahu taban ke. Lada molo komaji ke angsa celang. Bonta jongsi 3 Julai 2023 kali jongsi. Election se pulutang te. Election pabeka ke komara model kimdam ham tahopu amen pen jongsi. Claim pulute ditike rejoy depend di reach hack at si claim di data. Ngaci son puji. Dari pudak lo lagi. Komara kalbero ara dapan kacure ripon dalam the la tum sedame wangku tim kalbero uta lagi na hai pa ke cepat halapu intang he ke cok cedu na tu ja kong do ber intang he be joy bo pia kam lo tum ha na se sodak pa kacure ripon dalam the kra pulo lada election ji 3 Julai 2023 kali abangke election ji apa election pe kalon pusi sodak pen kacure ripon padulu jong si election pe ka ke berarti bo pe kali je so to si claim pon pu dia kau dengan kardom baju lo kardom ini tu dia dah lo KSA KSYC lapen asuka dah ni kucing rupiah si bini bangso amai pada ni tu bangso kira kia amai kan ni tu mana apa bangala lo keceng sini di nak kecok kantung bangala lo ahok lo tema irrigation lo le kado beda teklong lo eviction lo tapi lah so eviction lo bang thari pa pui pa prai jos teklong to thari pa pui pa prai lo pot Cingki tu lo, ala itu council lo CM ke hai, doktor tu le lo ha ke kami ni lo je, second phase eviction tu lang tu. Tapi lah second phase eviction lo pan masing tu man, nangke jong dum kan tu je, itu ke tag long. Made kar julong alam nangke non tarik ke thomar disi, la so long eviction ji. Sitame la dak pipo sinan jong tu nangko ma la pipo sin tu pide la so akhiran ke mai ini nangko ma. Tante non ki eviction ji bangke irrigation along lebe ke 300 meter. Di 300 feet do ali pen 300 feet asi kesana na sitame la daga bang ke tek tulong ba ke eviction bang ta 150 feet la to eviction chot tame la so 150 feet ta ang ton man ke eviction sidet la ke people na putar dunia la lo la pen ma hu pro lo rada tumta ta pen ni ta ma pro so ti tek lo angko dak piluma pada de isi community mate mumchai tum han ba ke pa eviction la pen komane behari to ho bengli tum han ba ke ako palom tu chot la ke injustice mate di community gram na nano te komane kar bijo thai po komane buru do thai po komane ke agaru da do kok thai tami ki eviction long bangke komane phana ning po ida tanji jong si da irrigation long lelu pudak di irrigation long le pulo pusi pakla da ngata te da eviction da ni la pen ada lang phera mc mate em aduram le thekai phana ki pugang to mangala lo ki chia so phana puson ke chia radunare bangke nali la bang so long bangke nali la so sai bang claim na ri ili tumakai tonta viri dok dok so si thai long lo nali la buson kira dunare kunani ke illegal pota bonai dum det ko kumane amon dol khasol ke toy bangke la ke chok che laki muni tum ining ipu apen ining ka alam lo ko ane nunda thithi burbur ka te so jok sila bangso irrigation lo tak me ki irrigation nali tum kumane sa thi phangcho son apranda mi jut samila bangso lo le phang ke da irrigation de jalan phang ke chok thilo laki isu phasi tum da pajok na ko phasi ke claim Klasi nili nanti jom nukang tumbang galalo, pacu lom heta theglo. Irrigation lom ke irrigation tu bukado beda chini lo. Sitami ladha bang ke thek tulong bang ke 10 lakhs emi council pen ki pitu 10 lakhs chat puja pan 10 lakhs kumalo lake madhuram nekti apil pe si piloro la pen eme kini pen theglo lo ni wan nangli tumhan sami namatla ko keran ke tumhan sitami klasi nili nanti bukang tumbang galalo je nangli tum council ke cari tum sampai cari pa mekano cari thekti de arpupen chiola no ni tum kar biara tum kisum thekti ka porlo asinali tum na bujino ni tum jong si penap digalom 3 tarik ke thomari jong si eviction pakka ke lapen ininga sansi putang de tum next ani pente tum ke erset tum se da song na ko pola da kolom ko madion si chesomji asinali tum ha nali din chipino Nili tum nang chuni riate ngelalo eviction dite eviction ma mekano eviction thekte eviction se dedo lasi komane evik achula masom ba kinili kipu kang tum ngelalo madura me thek hai bisutame kicheng hud eviction lo tema sami eviction lo dun bang kenang lita nang liman jera kipen kupi sia achula mondir eviction nang ni puro kosot nang dun hamatu nang liman hotman jera kithala bangke nang thera dun duglo nang lita inut kar bi posi nang thera dun duglo Asi kumane eviction bo dut bang kenali dampen eviction dari thala son thapuna so bangi nali la so thikka bang claim bang kiche so tunali phana ko lo limbo game u bang kenali tum
kanun dari nang lidu representative lopot council o representative lopot kar bipina posi kar bipan ajali puna council long bake land belong to kar bino autonomous council puto kapre posi tame long lia pota bang kipi bang tono jong sing ton telang potang te itu mangke cesong ahiring tangra po lapena cesong ven po non lesam ke umama illegal ke nali tu ma foto lapena nali tu marjan along pina bojar musamini tu bagan tang nang kok asinlam ke bengela sing to Teglong lo culom, koman itu mah tim sambil itu ta lah sopan ba post lo, apa news itu ban kami post lo teglong lo. Ta dhomsing terang ko muli panda di lidah kani cuni dikan tu. Ahom lo tema, ala lidu mondol cok. Tami lah so pigi lagi kuma lo, dar lo kele misi mate madura mek tiak ke hai. Laki madura mek tiak ke hai sih cok cebe, lapan kita ebe, ke cok cege, khola ta lidu kesle mondol bina kosi, ya misi tu malam ta arjunan kom lo. Tapi akhir cok cewek kumani tangka mah cuan tujuan punya lagi dhomsing terang lagi cok cino ada claim seder नहीं पोलन पेन रिक्स लाने लेदर नहीं पोलो kasi दा के cok cewek lah illegal porta ke puna दा irrigation long lelong porta long lok lapen mondir ayu ki kim long lok kela ke kapre khan ko nang ne la ke maduran le thesi kipi kala ala libesi allotment ki pilo ala le josi tengthi putte irrigation se pene la allotment along le lasi kapre tami chuni dilo la sona bang nali keng serak no mathura me ke hai nali kana chuni dilo iye ma ke hai asini tum na chuni ru tolo KSA KSYC usuka karsa la pen kar me no ra do an sami nali kana chuni dilo je la bang so eviction bang ke ning sam jin pen pe eviction no la bang to long eviction pa me kalo tenili tum hin sami nali kana kiro na pusi dalam mati asilam tin to mo Nilitum labang so pirang kia makin halake nilitum dakar bilo chore song do lapen ke lapur usuka lapen song lapen katsa lapen lapur KSYC song nilitum cingrum pet pensi labang so pirang ke ame mate press meet bang nilitum ke phapono alam thila pusono ke damtang hut nilitum ladak volongko maji jongna irrigation subdivision along lialong khala so eviction asai bang pangcheng lo lasi nang pangcheng bom hot sitame lada katharle ba ke fulfill kalila lapen ke lada ka 100% anke tempela 70% ba se da katharle asai bang claim pon chona lapen ke la solong bang nilitum ning masing samse pina athe kubi bose ning samse pulo lake lada katharle bang chok chep pina se nilitum labang so pherang ke ame acetaya long penilitum akar biang long arat don avena penilitum kepacini lo akhe gupi poloma pulo tangte ada langgam lo tangte dada katharli same tharle bongong de akhe piala magala lo lama thori black topping atowar RVRA nap sitame 300 feet so 300 feet along pen make non present ilitum kathek damong labang ke 150 feet RVRA bang 150 feet abang si tharle ro setame la so pen along setame non second phase katharli ku along bang ke nonanda tharle thekela lapen ke lada ajha katuma bang ke koson si longle pota dokok la irrigation department along koson si longle pota ke dokok la lada ke chok che komala mondol to me chok cheloma SK to me chok cheloma yaro to me chok cheloma mate localium modoram lekhe to me chok chela nilitum karjugang tung kela lapen ke lada si min point alam dolang nalitum tharli ji pulatang ke tharle pamenon ang ton equal se nalitum tharle nei labang tharle ida ako nalitum sorkari along mondir amen pen mondir kepak kimapan land allotment kipi abang nalitum tim kar biang long atung abang labang land allotment kipi sorkari along mondir kepak kimapan labang ke nalitum inton melo nilitum hamphang asong atum sa militum nona ba ke ningi punglo nilitum nang do joje lasi nalitum klemi plotang te klem paminang ji dami plo dam paminang ji lasi ke damtang di furong pangkhiralong ilitum akar bitumhan katharle tin kar bianglong siam akai doktor tuleram rohang nang istame chini po halada ilitum akar bitumane kanghon ka jinso abe udam lok donate festival aru hala so festival aru plus sumartum ta kachari sumartum ta exam dobom final exam apen HS second year exam hala so dobom anta nalitum apor pipe ke lada katum hanke mondir ki prihut sitame akha modoram lekte sa sitame lada wang pen
mondir pri dari thapu alang ni ladak eviction along khamke don rong khang don rong labang e chokche eviction along ke chejok dunang nelo ladake sorkari along le long si bang take do pot dak karbi do bihari do bengali do muslim tum do ladake jati alam tabanane lapen ke gorom alam tabanane lalo nili pui bang kasi nali tum claim ite claim pami nei aku claim thek thek lu nali tum tu ben cheu bumot si labang ke longle pota le do wipis tamela ke duplicate pota busi nili tum ben bang ke lake jomduna kok lake mate pudamna kok athe kupi polo ma tudang te lake amethang personal mate amethang private lane kali lake athe government lane pina lake irrigation department along le pina chini lor pen la komasi pota kai suma komat acm koma msc koma emc lam toy ki pima la pota ka papuna pan hala tum han ke nili tum ke pang thek pen si alang itum phan same sodak pen nili tum ke pin rem pola pen ke sodak pen alang itum phan same nili tum personally chesom konan ko pola lake nili tum ke comment tu ne ta nili tum ke la bage kroy dun thek the athi kopi pot ma plang te hala so first katharli election ke cheng out bank stame ye monoram lekti sami ladak bang amasi thalang non kalila ngatuman apot pinala kusi alang li bang hala suhut ladak cerai dunik dalo seta lapen mondir committee tum same nini ni thom apor nang pithapu sitame nini ni thom apor nang pitha nitu mondir lahai men lapu ladak pen ke pona bang ke nitung ta arona tang do ko nini ni thom apor nang pitha lapen ke laso mondir ba kapre kong nilitum ceterek po mane pon po lapen ke nilitum same longle bang chirilang sitame nini ni thom apora cho hang penone cheklo jon pora nang plain twelo lapen ke sorkara hin pen ke ahok laso mondir bang tharli lelang non ke bangji tarik ke thom non ke bangji julai tarik ke thom ani bangsi ka tharli ji kustami la kopi ko sono ma tharli ji nil to mangala chimidon pami mila lapen ke laso mondir bang ke ladak le tharli lo sami ako laso long thot mat len allotment pdf mondir phan allotment pdf bang nilitum ke lake nilitum dak don aben asong ben bangke nilitum comment tu niar nita chedon theke ako jongsi CMEM lapen autonomous council representative atum stami ladak chedon dun det pulang nilitum so tak set pensi nilitum bangke chesong nang kopo EV sitame nilitum chepabunang kopo lake athi kupi polo ma pulang te sorkar along le longke mondir non acar pini non kikima bangke nang itu mondir amen pen kipak kimara sorkar along le long len allotment pire bangke in tomelo kusini tu labang so media cetai long pen clardak pen sini yeda ko dili to maju